I veliki pozdrav ljudi, pre samog videa želio bih da vam se zahvalim na konstantnoj podršci koju mi pružate, a nove gledalce bih pozvao da se subscribe-uju na moj kanal. Evo kao što možete da vidite, sve pilice smo spojili zajedno, kotke su ih odbile pre 7 dana, tako da smo rešili da ih sastavimo kako bi se navikli što više jedni na druge. Ovdje ukupno ima 28 pilića. I oni su stari skoro 2 mjeseca, svakog dana su u ispaši, daje normalno koncentrat i prekrpu i lepo napreduju. A ovdje su pačići sa kvočkom. Inače za one koji ne znaju, ovo su ruanski pačići, teški tip, imam njih 5. Prepelice su danas napunile mjesec dana i kao što možete vidjeti da su dosta porasle. Prostor gdje su bile su prerasle već, tako da ću ih danas premjestiti u kavez. Taj kavez sam pravio pre nekih 4-5 godina kad sam imao prepelice. Evo svih 14 koliko se izleglo je već odraslo i za otprilike 10-15 dana bi trebalo da počnu da nose. A ovdje pored njih su i morke. Tu imam one 3 sive morke iz ovog posljednjeg legla morke, ostale sam prodao. A ovdje u ovaj kavez ću ih prebaciti sad. Sve su premještene, vidite da ima raznih boja, uglavnom ima 5 koje lične japanske, njih 4 koje su onako najviše oko na egipatske. Sad imam ove 2 bele, imam čak ovu jednu sivu i ovdje imam ove 2 brown. To ja mislim da su kineske, ali opet nisam siguran. Sad ću morke prebaciti. Malo su divlje. Kao što vidite, teško ih je hvatiti. Tu su sad sve 3 i ovdje će ostati dok ne napune otprilike mjesec dana. I ljudi moji, danas treba da mi se leže, to jest sutra treba da mi se leže kvočka i vidim danas da je već počela. Evo jedno jaje se izleglo. Danas sam primijetio da ova golovrata kokoška leži u gnezdu i rešio da je nasadim na morđije jaja. Ukupno ima 17 jaja ispod nje. Imam naručan nekih 15-ak morčića, tako da mi je ono dobrodošlo sad da njih izvede. A ako bude koje sivo, vjerojatno će ostaviti sebi. Ovdje pored nje je ova kvočka koja se izvodi. I koliko sam primijetio za sad nema novih pilića, samo ono jedno što se izleglo tokom dana. Milica i Đurđa su spojene. Tu su i Miličini jarići. Spojili smo ih jer me trebao ovaj prostor gdje je Milica bila. Tako da su sad njih 2 zajedno i Macu isto planiramo da premestimo ovdje. Maca ostala u njenom prvobitnom oboru sa jaradima. Evo ovdje je par jagnjadi i Đurđino žensko jare koje poklanjam ga mom dedi babi. Tako da će uskoro preći kod njih, naći novi dom. Evo da vidite mačiće kako napreduju. Ukupno ih ima 8, a svi su progledali. Obe mačke ih gaje lepo, tako da uskoro ću i njima početi da tražim dom. Da vidim kako je sad stanje kod kvočke. Dosta se njih izleglo. Ima puno ruski.
To su već 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dobro, ima 3, 4, 5 jaja koje se još nisu izlegle, znači da njih ima tu 9. Izleženih, ovako možete da vidite i izbliza. Lepo su svi. A sad sam došao kod patki, da vam ih snimim. Imam ukupno njih 6. Onu patku koja je imala tumor sam morao da zakoljem. I još jednog patka, onog sa bijelim krilima, jer je, kako se ispostavilo, bio jalov. Sad tu imam njih 5, a patka jedna leži, vjerojatno će da snese. Ona patka koja je imala tumor, ispostavila se da ima tumor jajnika, pa iz tog razloga nije ni nosila. A da vam sad snimim patku. Ona je ovdje u ovoj kućici. Evo možete da je vidite ovdje dole. Tako da, tu je i vjerojatno će sneti. Ovdje imam jednu morku koju su pre neki dan udarila kola. Inače, imao sam njih 9 ove godine, međutim jednog morka su ubila kola, jedna morka nestala. 2 su za 2 dana iznenada umrle. Pored nje imam još 3 morka i jednu morku koja nosi. Tako da samo ona nosi, ova je sad ovdje na oporavku, pa ja se nadam da će ovo mnogo oporaviti i da će se priključiti ostatku jata. Kočka se izlegla i od ukupno 14 jaja ima ih 13. Sutra u toku dana će doći žena da ih preuzme. Ići će bez kočke, a ja sam ovdje stavio malo koncentrata čisto da jedu. Tako da najvjerovatnije ujutru idu u novi dom.